sel walli ne fewi gol hande kay senki komi hido landi ganya gol lagi ne fo kala mo halfin don ka responsable ka won don so geri ha faiblesse wadi o holla yon konto tippi fame de si don sen me pilati din ka ora taballo mo be ara hala no bakitade no nodda on telephone dum manno walli ne dum fes so lamo yike mo fala do won kay oto walle galle do e on lamade halfine gayno ben haji. Assalamu alaikum. Haray mi yure ka on fomi tole ka on partage na video on anditi be yewtube do mi andani ni sibe wuri ma sibe feini donc andu be ben ko honde yewtere nde yewta ibe ande donc mi yewta do hunde o ala giselu ko be victime e popularité mabbe on ko go di mundu himbe buno ka réseaux sociaux do billahi hande ka réseau do madum kalit politique si tawi be bay popularité mabbe ko ma be arabe bako ala giselu parce que be wadi ala giselu ngal jangal dawirte nga itte ko nyamete jippe be wadi nga ala giselu jangal lumbirte nga ko be hebir ala giselu popularité be habe man hande ender Afrique do ma ender aduna long yete la compte be 10 personnes pour ala giselu popularité ender monde entier on fu ala yete la surtout ender Afrique do ko hon buri ala giselu popularité ganda les femmes we hole de confiance ender aduna long ala fop no respecter ala giselu do non no wodi do militambe e responsable IFDG yawbe tawi CNRD wallahi be wonu IFDG ala giselu addibe battini ala giselu ala ko wadana libe ala giselu banti fi mabbe ala giselu lamini be ala giselu hollibe kono politique na birse ala giselu family be piji bu be immi hande be yebe taw CNRD ko be onande jettude ka faaji ara fewta ala giselu ala giselu souteni Mamadi Doumbouya 5 septembre ko menen ati kellande Mamadi Doumbouya on yi Mamadi Doumbouya hibe salade ala giselu recense ka fiche électoral alors que ala giselu non kambe minal go dum ko kambe tum be jogiti 50 ma 60 et quelques électorat guinéen bilal ala giselu mi fewta yondo mi toro mi jejaw waton welsino few waton welsino billahi puisque non menen felite ko non tum men holy leader yo amen mo men felite walla men ittude de tampere do meden torio meden jejon waton welsino ko be militambe go wobbe no ga responsable go ka parti ko be ina to no woni exil wona selu balde exemple ko be yeyi be tawo yo Belgique be tubani on tombe mo intini be immi do be wada yewtereji buyi nana be inna bobo fijira indi nena mum kono fijirta inde tuba babe musiba impiji selu balde do andi don non présidentiel dale on non fa bay be wi ton be ari tumbe be collaborer CNRD be da idi sorko sa alors que nous da jamano dutuno go sincérité les gens sont doutés leur sincérité envers l'IFDG on non fa be négocier CNRD be doni o yibe watade do le keji semandu be ya be da propagande nem trombe bata carburant be mare sécurité ma on atta be ya présidentiel dale si tawi undare officier ay blogger be buino to mene melaninya kinde parce que be inna jona mene be hola jama ngo afoto go inne hallo billahi awola tum me mene fumi di parce que asilo kinge blogger mi babe ngai dal ko no beati no la vide e no pai kusari ni on fu con pai ni pai kusari c'est vrai même mi no ko fi pai kusari ni ame madum e asilo king ala giselu ko wona dal pay kumsara ko mo do ngel dimo ko kongol ala giselu ko wona dal pay kumsara ala giselu ko wona dal li selu balle ala giselu ko wona dal li malado ko be hebi visa je ko be hebi piji bu sabu de be étranger afudo to wole tum be no sela ala giselu ko wolante be gonga ko min kadi mi fewte cadre be ko kadi mi wona be gonga min présidentiel dana c'est mon susu gonga mo dal fabay jonno mi puisque mi pore do tir mo el famo présidentiel dalen sa inni ara hebiramo goddo yahi to ta innuda ata kaybe marsata ala giselu ko wali ala giselu aru aduna fi wale to yimbe tampo be ala giselu areralo aduna fi wi kagol goddo on rentimo go piji boy bakana do CNRD sinado billahi ala giselu ne bigi bi 2010 2015 2020 ko fewdi no 2025 bedo ko toujours système goto wikka ko ala giselu billahi harano na yurmede harano na adejo yurmetede no marode billahi nyallal goto de gayni de ne Mamadi Doumbouya mayo be maya
wura be wura puisque non mi yalti do mi fotte video debbo ko yet ala giselu da fotte monon de on ittondirale be do so fe e monon de pulo la ma kala gene alors que non kambe hay téléphone be susta yaltu be wada caméra be na vive be yalta do ben arabe ko pay dum be na vive lo présidentiel dale arabe kambe mamadi ko be pay do be wada ta si dai dauti non présidentiel si dai dauti ko présidentiel dale wada ta ko yide crea parti politique ya compétition ko zero no gasa zero si disi yalta hay en ko bo tanta ma popularité on bo tanta ma awata ne la de politique nay no goltum ko ar gollo wada bi no présidentiel dale ko akkel go be yarande be min non billahi mi combattre ha ala giselu dale lamo soit be lamo soit mi yaha mi iwtero ya bawo mi ara mi fekyo ya mi ara mi wada mi ferto la ngo fina be ara ko lam gimbe no jodi do ara do wola inde la giselu wola be pidi gonto o ko be sakkitori do awa holo de hoddo don lady meden di lagine de la niji bade lady meden di mede tori présidentiel dale responsable me mede men ka parti waton welsindo mabbe yewtude mabbe weltanobe encourager be en lamoto lagene billahi mi wutake en lamoto lagene nyande buri sattude ko nyande mi burata felloto de lamgo batike mais mi wana doute ala giselo lamoto ala giselo me de felleti be lamoto lagene me de tori alla wawdo moron kata yo alla ko ala giselo dale lam mawbe buy docteur be buy no kaledi meden do be wadande ala giselo do be konti me de andino mi on pondele wobbe buy no do wata be décourage wata jama on feed wata militant be feed parce que nini parti on suspenda o be gon to hara ay be ala wawde si be wale ke sago mabbe nayo be tellement hara be mari souci wata on souci no ko ari wo fekte kono non do si allah wala no jabi si yeya activité ye fudede kay ko billahi fus wata en ampeso nini go be felliti si ala giselu inni arte la gene be andi be garay be grete fi wata la giselu parce que fi on be andi si ala giselu arti gandi aray piji di fok boni rani be parce que gandi be wata mem dala giselu lagine jodo ko be wata wadde goddum lagine jodo be wata ampeso dala giselu fus lagine ko e fok je lagine ala giselu si be fala ande be hotel lagine anani ko be wi ko intervention gi meri be wi kambe na fi o l'injustice la data de be hotel mais excel be continue combat nyande jour o hewto be hotel lagine e kadi be hota tani tun kadi be hoti dai kadi ko duida ko kadi ton yiru bi yidin fodo de bayda wuti kala giselo taw yi créer parti politique da ina yo jama wotane ya competition e mamadi dum boya bay ko ben buri batado yawi do e ben non alla giselo wombe vice président libéral international u tawabe yewtete piji e der aduna ko yewtete kala fi mudum alla giselo tawete mudu an inna ben no fofi ma ina yeyi ma ina an ko to ma jaade ma babe ma créer parti politique wada ko alla giselo wadi ko mi ala giselu lami lama ki mi ara mais je suis toujours fier de lui parce que be wadi ko goto wada lagine be wadi do be lagine ko yerko be lami ko be wadi ko ndo fo ande si présidentiel dane lami ke goto wada empêche do la giselu gollu golle be waydo aduna Allah jonna ala giselu mburi fiyo golle mamadi do so yibe yaay be toro yo mburi be ala ka jonne be fiyo parce que andi goddo sino pawli goddo ala annora iseda si tay blambe be imo be wawata holade mo be jetta mburi be jonnam parce que son dari from Dubai be yawno be bali be prometano bodi be jonnaka Chine be jonnaka won tawade ni walta gon mamadi be ko France to indirat na la foko France to parce que Amerique be yawno fi mbudi be bali awa holo de hoddo dum si ko ala giselu e be mari c'est-à-dire relation ni kadi e kadi jama on yebe tum bernde mabbe ne walo adna kadi officier ji ni ala gisel tum bernde mabbe ne walo etta direct be arabe vraiment arabe yaay be salmondire mabbe arabe yurbe teddini fi mabbe fi wonnu parce que be andi be do annora on wadi mabbe aye dum wodi lamde mabbe anda wasi be do lamike be do développer leydi mais de wonno guiné jon ko udado guiné jon ala fam guiné jon mi yebe ya do rompondi be tira do wono kalum be na ndare la guiné nature guiné be wada do filtre be arabe posta be na la guiné lo laba la guiné en ala fusta o en ala fus akkeron parce que guiné ko der ton tuandi go be Sénégal ya ay ko frontière bo be ko na kri yaltal si be ni mala guiné no weli